Pamiarsa ring Desa Adat Pekraman Muncan, Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem kemargiang Dreste budaya saning ngelangunin ternyarengan akeh krame. Kauningin wenten sama siki diri krame Desa Muncan miwah Desa Adat Taman Darme, Desa Besakeh tur Desa Buyan mesikian ring sejeroning ngemargiang karya inucap. Limang diri sulinggi sane lebar ke karyanang upacara karya agung balik Gio Mukur Grio Gunung Biaung. Karya inucap kami letin oleh satak ulung desa 5 puspe, sanerop saking 4 desa saking dura desa adat Muncan, inggih punika desa adat Besakeh, desa adat Menange, desa adat Padang Aji, miwah desa adat Buyan. Mejanten pemargi dresta inucap, pina kecihna kautaman tur kaluwihan budaya, antuk nyarengang krama ring sajroning pangupaya nglestariang adat budaya. Manut manggalo prawarta kekarya Maligio Mukur ide bagus Made Mardike, konsep utama sani kedadosang dasar ing sajroning ngemargiang karya puniki wantah rasa menyama braya tur pasikian pantaraning keluarga pasemetonan saha samian krama desa miwah krama desa adat lianan. Parikrama inucap muktiang yening prakanti tur segilik seguluk kantun raket ring tengahing krama irike. Ide peranda nyuri swana terusne ngadegang hidup dari lingga ring merajan perjenengan ring merajan dingsir di dia raris sesampun usan ngadegang raris hidup dari lingga keiring mengening punika melis melasti ring beji sane sampun keloklah ring jagat Muncan ring beji dedari. Nah ide peranda malih amuje ide betara gangge ngelungsur pengleburan malaning puspe kan sapunika. Nah sampun urusan punika ide peranda ngupeti lantaran ring inggih pianyan ngupeti lantaran raris puspe puniki lan ide betara lingga keiring oleh ide betara asti lan puspe sami mapurwa daksina keenter oleh Nandini kan sapunika. Mapurwa daksina ping 3 raris munggah kebukur suang-suang ngawit acara puncak adasnya pengupetian punika puncak raris pengembang raris wengi punika sawetara jam 11 wengi punika ngemargi ngeliwat aturang saji ring ide betara lingga ring ide betara asti ring ide betara petari sami lan ring sang kekaryangan katuran saji liwat sapunika nara ring sang pengiring sami ring sang nuwena nalor boleh paice saji liwat sesampun usan katur saji liwat punika raris ngebargiang prelina raris ngeseng sampun usang ngeseng raris nguyeg raris nganjing ke bungkak gading kelapa gading malih ke adegang tingkahing sekah tunggal raris boleh hayaban pras bau raris jagi memargi nganyut ke segari iring segari nalar kepuput oleh ide perangga. Tios ngarumah ketang rasa menyama braya pantaran yang krama pemargi upacara Maligio Mukur ring Grio Gunung Biaung taler kabuatang pinakapahan antuk lestariang Dreste saha mapi kukuhang prakanti pantaraning komunitas lokal ring Kabupaten Karangasem. Hendra Bali TV.